mbere na gukwira wa download app ino ya Gikomba Pure mundu downloadete twabe tumure mucere wake tiguo mundu wikirite Gikomba Pure fata no gutuonia thimu aka download app iyo Gikomba agathie hau akaheo mucere na turawendira ciringi 50 muthenya wa muthi 50 bob o muigana uria uigana kana ni ikonia kana ni kilo 20 ukwenderio na ciringi 50 bob fata ni uturete no wa download app ya Gikomba Pure hari ha Google Play Store na ukikorwo wina iPhone ukikorwo wina iPhone watu wa iPhone mnasumbua watu wa iPhone mkono juu watu wa iPhone igai moko maudhe tena cia ngai mau ni maheni no download the wa App Store o download Gikomba Pure na mundu download ithe tuaga twambe tumunengera kiheo giake kia mucere ndagakiinu kioro uguo ndatheri nani wame download unatuchocha brother we thimu yaku ri iri ona bata tondu kire gwika na thimu yake ri ni ku download skiza ni gwikira skiza etagwo wira mwega ugekira star 811 star 49 hash star 811 star 49 hash kana uka download gwaku ndiko ima na ni star 811 star 332 hash nitwaga twabe tuneane iheo icio akire uguo tureka na iheo ni nyingi muno uguo ni kuga ati iheo ni mama toto githiete tariu kambuni ya Dama Mobile Spares ri kuria ndutaga wira ri ona ni ndirorithia wira kuo muthuri nitukurora maundu macio twina wa magui mwagite mukurino mungiandika tiga karango nitukurora kaundu kau tondu kuria kwa Dama Mobile Spares Kenya nyone customer aitu wa Dama Mobile Spares woza kwasa aruiro bas eni na Dama Mobile Spares ni marauga agikothi thimo yaku ni ngugi cicio umuthi bata ni utuonie tukurihia 50% nitukurihira by the way no nginya raini yo kayumite kwa ngai no ucio arenda tumurihire no woza no tuonie thimo yaku akorwo ni nguo we kakadenda tumirihire kaya gikumirira atia ngai eno reke tumirihire no nginya ningi tukirore thimu yo kana ni etagwo wathi atia no nginya ukirore wa magui ukahana ciku tondu riu ri ino no muhaka tu wika kaundu eko wa magui haria ndiramuona haria uguo wa magui ndetagwo uguo no nginya umwite gu tumwite ta mundu wa ngai umwite gu amenya ni ureta agitune thimu na ni urahurwo ni landlord ndekuriha abori he thimu ati abori he thimu itarakirengeka woza na no tuthiite wega muno ka gym tariu ino riu ino riu uri hana ri ino ni rabatara guthii kwa Dama Mobile Spares no menye matiri goro agikire ngi ni 250 reke wa magui abange wira tabanga wira ucio aya ngeithia yoguo ringi icio ni ngendi cia Dama Mobile Spares na gathimu gaka ndarora ka gym gakona gatigiritie 350 gatigire koguo aka tuga sponsor full time mwena gathimu gakeku aya thank you duka itu ya Ruiru ya Dama Mobile Spares tukoragwo haha hetagwo microfinance MTC building kurigania na microfinance MTC building rucio ugoka hau wakinya duka ini uguo no menya hari ari no menya nyumba iyo wakinya hau urenda gutuma no tuthondeke thimu ta igiri kana ithatu ini hene kia woza ino we wita gwate muthoni wao wakiriova ni muthuri niki ni ahikire wa magui niki utari muthuri ate ni orire ni muthuri worire kana ni worire haya ene thimu icio ithatu ukai haria ino no uyu niwe haya uyu nake no thie haria uguo ni muthoni ucio utari muthuri muthoni utari muthuri haya riu ri ukai we nacio muke haha muke mwena uyu muke haria na nigetha Joeli anyite maritwa manyu nake cikwa tugeithie woza wa magui akapanga kazi na kuchukua simu wewe na no tuthiite uguo thank you andu aroiro mureaga guko ne guona mundu to ndiragetigirwo ni muranire ahiki mwathani ni araikanirie no atire thina ndingia mundu guku kana atia majenzi akere maingi ndi mukianu muno na twi hamwe ithuothe kana atia haya thank you Dama Mobile Spares wira uria turutaga tuthiaga nja wa bururi tukamurehera spares ciothe cia thimu twakinya guku tukamwenderia na bei ya wholesale na bei ya retail makeria moguo haria uthiaga guthondekerwo thimu ni ukoraga technician
nithu tumwendagiria machine icio bacio tuciendagia na bei ya wholesale na bei ya retail na ona wi kunene muno to nginya tinde ukihinga wira waku kana utinde ugiuka nduka-ini citu ni uthiaga uga shop online kana ugatuhurira thimu tugagutumira parcel igagukinyira with less than 24 hours na maundu magiko magikarite wega nduka citu ka gym nduka itu main ikoragwo haria Sirikwa Business Center Munyi Road Accra Junction wakinya hau ni ugutukora ugiuka Sheraton Hotel Building ni ugutukora ugiuka haria Mfangano Hotel Building ona hau ni ugutukora ugiuka Githuraigia 45 haria Mabros Mwihoko Road utanaruga reri ni ugutukora hau na spare citu twendagia na bei thaka muno original na itikona mathina macio na batu ya thimu nigetha njikare thi ni undu wa guthondeka thimu ici na baito ya thimu ni 0715 55 33 33 0715 55 33 33. Thank you so much. Asante. Thank you muno wa magwini tondu wa kurugamira Dama Mobile Spares. Oh yes. Na no tuthiete wega ka gym. Na mdosi witu etagwo Damaris wa Dama Mobile Spares. Wapi makofi ya Dama Mobile Spares tafadhali? Nemwetereire Martin wa Janeti. Nemwetereire Martin wa Janeti. Nemwetereire Martin wa Janeti. The Kigoringa. Na ninaona ni kama amefika. Ayetagwo The Kigoringa kusema na kutenda. Naona ni kama amefika. Anaitwa Simba ya Kigosho. Naona ni kama amefika. Na ni kama anaingia. Ni kama anaingia. The Martin wa Janet. Are you ready for Martin wa Janet? Derenda kinya andu aria mena guku Gatundu maigue horo cio. Andu a Gatundu maigue andu arwai maigue mwena uyu maigue atiriri Martin wa Janet ni akinya Jamba ya Kigosho. Wapi kelele ya Martin Janet? Loilo bado. Wapi kelele ya Martin wa Janet? Nemwendete Martin wa Janeti. Nemo mwendete. Icon wendete Martin guoko iguru. Yes. And now. One and only Martin wa Janet araigira the king of Kigosho mwenyewe. Yay. Wa Janet. Omukorino uria mwe. The only mukorino uria gutha Kigosho. Kuringa Kigosho. Kigosho live. Kugwe na gwika. Kigosho live. Kigosho gigakana. Kigosho live. Na ndirona ni arehwo. Ni one and only Samindora. The Tasu Motors. Wapi kelele ya Martin wa Janet kwa uwanja? Wapi kelele jamani? Tomegaithio guo gaidisha igoro akaigira tomegaithio guo si waoni kwa mkono juu tafadhali. Oguo Martin wa Janet wewe. Tumsalimiwe kwa hewa hivyo anapoingia na sisi. Anapojiunga na sisi Martin wa Janet in the house. Oh yes. Martin wa Janet the Kigosho master wewe. No more ne tokoro tukiuruguria nyimbo igere mwaki. Ruga gati gwaku ndikoima. Nyimbo citare cionekana ringi. Akiriguo. Ona nyimbo tutare twaigua. Woza. Tugocigua muthenya wa umuthi. Umuthi ni umuthi. Wapi kelele ya Martin wa Janet? Tumsalimiwe kwa hewa hivi anapoingia. Tomogaithio guo. Wapi kelele? Woza. Wapi kelele ya Martin wa Janet? Yeah. Wapi kelele ya Martin wa Janet? The Akorino Kigosho master ndio anaingia, tumpigie hewa hivi, tumpigie makono hivi. Tumwere moko igoro guo akeigira guo. Wapi kelele wewe? Na leo Martin wa Janet atanaingira. Ithuo the rutikari guo. Wewe na ngufio rute. Na nigetha toine national anthem. Wanapoingia Mheshimiwa rasmi mgeni wetu wa heshima anapoingia sasa hivi, tunaomba kila mtu sasa akuwe amesimama kidete ile ya kwamba inaitwa kusimama kigugumizi. Ukiona mtu ameketi ni kana kwamba haheshimu bendera yetu ya Kenya. Na tunaposikiza our national anthem
Kutoka hapo yes, utaona yale ambayo tumewaandalia, yale ambayo tumewapangia, na najua DJ Sesmo asante Kachim umepanga maneno. Na kama uko hapo oza kiasi tafadhali tunakuomba DJ Sesmo atugateri othe aria twinao kindly ni tukumuhoya mutu join ha hoguo mutu ne Chief General Commander the Korino Kenya 1 muke mukete oguo na wa Bishop Senior Bishop Samuel wa kuma Korea Ng'arari, our honorable MCA, kindly tukuje hapa juu ndio tuweze kumwalika mgeni wetu wa heshima. Tunaomba kama wewe ni mchungaji angekora mutugateri wikarire mwena ucio, na nidona Bishop Jane King'ori, karibu sana our mom. Angekora wikarire mutugateri, asante sana. Hena mutugateri mwena uyu nidamona he mutugateri mwena uyu acio mahota ukoni akiria wewe mutugateri kanitha uriku yote ate kanitha haitwa yote. Asante wachungaji wetu, tumewaheshimu sana na karibuni sana mutugateri Mugunyi Paul. Wachungaji wote tunawakaribisha, karibuni sana, karibuni sana. Ginya Reverend Kiongo wa Panti, Ginya Reverend Kiongo wa Panti. Oh yes, ako hapa. Reverend ako hapa. Tunaendelea vizuri. Muona pia hapa. Tunaendelea vizuri mchungaji wa kule AIPCA Githurai. Rafiki yangu sana. Yes. Ako hapa. Na anaingia. Na kwa sababu wamefika, ningependa kila mtu kama uko na kofia kwa heshima ukaweze kulifua ya Kenya, ningeomba, na kama DJ uko tayari, ningeomba kwa heshima tu sisi wote. Sasa DJ twende kazi.